Ngiyaphoceleleka tinyembeti tami kwehla nangibona umuntu lomusha akhohlwa ngemaphupho akhe. Labanye kuthi badlalile ngemathuba bayobona mhla imvula ibanetha kuthi liphahla lwempumelelo abakaze balwakhe. Emva kwetinkondlo tami letingaka umlibalo wayimbili ungibonge ngekuvala emadlebe. Shothi nina ningambulala umuntu waphila nanikwati kimi kubulala lithemba lekunibona niba sibonelo lesihle kulabasakhula kuthi uyahlonishwa umhlaba. Athi lo munye mina ebuvila bungibophile sengize ngamukela ukuthi planning nayo mhla ngifuna kuphumelela nje noma ngibani linaguza lami uyawukwati kulehlisa anginulamba ngibe nginelithuba lemsebenzi emtimbeni. Athi lo munye mina ekukhwabanisa ngeke ngiyekele ngoba inkunzi sengiphupha ngiyibamba ngisho ngilele. Athi umshana malume kanikushoni kuba yisha ngithi kukuba lithemba lebatali ngoba bazama konke kuze siphumelele nasiphotfula balilitele futhi kukuzama uze uphumelele ngale kwekubuka bangani bayaba nawe ube ungadi ukuthi ngawe bacabangani kukuwo uvuka ungaliphonsi lithawula nekukubalekela kusitento takho kusasa tikujikele kwekugcina kuba yisha kutinakekela ngoba umhlaba mfishane aswaca akugana linwabo malume uyaphosisa buka nje letihonga phase emabloho. Mina ngathi kuthi kuba yisha kungalicabangeli likusasa lakho uhlale udzake nemiva wente lokubi ushiye lokuhle ngileyo mina impilo lengiyatiko njengoba ke inkunzi isematfoleni usite ubatshele nakubhubha bona ngeke usinze lo mlibalo yayimbili lokungenani kabili bathandazele kukhanya kuvisa buhlungu kuba bona bahlaya emahlatsi endlala ngoba yababamba kuyochuma bumenemene umbhedesho wetilambi. Ngimavela mvoti abaphile bantu.